ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى على نعمه نصلي ونسلم صلاة وتسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه في محكم تنزيله فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ishimwe ikuzo ryuzuye rikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we waduhaye inema zitandukanye zirimo n'inema y'idini ya Islam, ariko inema ikomeye kuruta izindi akaba ari ukumumenya we Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe ba Islam, amahoro y'Imana n'umugisha wayo bisakare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi, uwo nta wundi ni Muhammad mwene Abdullah we n'umuryango we n'abasangirangendo be n'abakomeje kugira ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe ba Islam, kuri uyu munsi w'Ijuma ndabagira inama nanayigira roho yanjye, inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaba mu bakora ibyo Allah yishimira, tukaba mu bareka ibyo Allah yabujije, kandi iyo ni nayo nsinzi, ni nacyo kizaduha kubona insinzi fidaraini, mu ngoro ebyiri hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Bavandimwe ba Islam, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratubwira ati: wama qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah muri murongo mutagatifu uboneka muri surati Zumar aya 67, Allah aratubwira ati: wama qadarullaha haqqa qadrihi, mu by'ukuri abantu ntibigeze bashyira Allah subhanahu wa ta'ala mu mwanya akwiye kubamo. Abantu ntibigeze bamenya Allah uko bakwiye kumumenya. Abantu ntibigeze biyumvisha Allah ngo bamumenye uwo ari we mu buzima bwabo uko bikwiye. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira ati: hamwe n'ubwo burangara abantu bafite, hamwe n'uko kutimenya abantu bafite, Allah subhanahu wa ta'ala arahambaye. Wal ardu jami'a, isi n'ibiriho byose, qabdatuhu yawma al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala byose azabifata bikunjire mu kiganza cye ku munsi w'imperuka. Ntabwo ari ibyo gusa, wasamawati, n'ibirere matwiyatun biyamini, azabizinga bishyira iburyo bwe subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati: subhanahu, ubutagatifu n'ubwe Allah, uwo batazi, uwo bibeshaho, uwo banze kwemera, uwo banze kumenya, amma yushrikun, ndetse uwo babangikanya n'ibindi bitari we, ubutagatifu n'ubwe subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi aratubwira ati: wama qaddara al-mushrikuna Allah haqqa qadrihi, ababangikanya Imana b'Imaka, abahakanyi b'Imaka ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hamwe n'undi uwo ari we wese nonaha ngaha uri muri pozisiyo yo kutamenya Allah uwo ari we, wumva akarusha Imana imbaraga, wumva ko afite ijambo riruta irya Allah subhanahu wa ta'ala, n'uwo ari we wese ibi biramureba. Ibn Kathir aratubwira ati: ma qaddarullaha haqqa qadrihi, ntibigeze bamenya Allah ngo bamumenye uwo ari we uko bakwiye kumumenya. Hina abadu ma'ahu ghayra, ubwo batinyukaga gusenga ibitari Allah bakamubangikanya n'ibitari Allah, cyari ikimenyetso cy'uko batigeze bamenya Allah uwo ari we ngo bamushyire mu mwanya akwiye kubamo, bageraho bamwitiranya n'ibigirwamana bibarije cyangwa bikoreye. wa huwa al-azim, ariko mu by'ukuri Allah ni ikirenga, arahambaye, alladhi la a'zama minhu, nta gihambaye kurenza Allah kiriho, nta kigeze kibaho, nta n'ikizabaho.
Al-Qadiru ala kulli shay, Allah subhanahu wa ta'ala batigeze bamenya, batahaye agaciro akwiye, ashoboye icyo ari cyo cyose, akora icyo ari cyo cyose. Al-Maliku likulli shay, ibyo ari byo byose biriho, byose ni ibye, icyo ari cyo cyose kiriho, cyose ni cya Allah subhanahu wa ta'ala. Koko urumva abantu bamuzi. Wa kulli shay'in tahta qahrihi wa qudratihi, icyo ari cyo cyose kiri munsi y'ibirenge bya Allah subhanahu wa ta'ala, ingufu ze, igitinyura cye ndetse n'icyubahiro cye. Muri hadith yakiriwe na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, aratubwira ati jaa hibrun min al-ahbar عالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. uyu mugabo muri hadith yakiriwe na Abdullah ibn Mas'ud, Imana imwishimire, aratubwira ati umwe mu bamenyi b'abayahudi ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, abayahudi ku gihe cy'intumwa y'Imana urabona bo bari batandukanye n'ababangikanyamana. Ubwo intumwa y'Imana yatangazaga ko ari intumwa igatangira no kwigisha, abayahudi bari bafite ubumenyi bimwe mu bisigisigi by'ubumenyi bwa kera bakomoraga kuri Taurati ya Musa alayhi salam. Ni nayo mpamvu Qur'an yabitaga ahlul kitab. Abayahudi bari bafite bimwe mu makuru kuyobokamana, bari batandukanye n'ababangikanyamana kavukire bimaka, bo bari bafite akantu runaka bazi. Umwe mu bamenyi babo biyobokamana aza kuza ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ayigeze imbere, faqal, aravuga ati ya Muhammad, yewe Muhammad, inna najidu, mu bitabo byacu no mu makuru dufite ku bumenyi bari basanganywe nk'abayahudi, tubona ko Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka yaj'alu as-samawati ala isbi'in, ibirere byose azabifatisha urutoki rwe rumwe, wal ardina ala isbi'in, n'isi zirindwi zigerekeranye azifatisha urundi rutoki, washajari ala isbi'in, ibiti na buri kimwe cyose abifatisha urutoki rwe rumwe, wal ma'a wathara, amazi n'ibitaka abifatishe urutoki rwe rumwe, wasairi al-khalaiq ala isbi'in, n'ibiremwa bye byose abifatisha urutoki rwe rumwe subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, narangiza avuga ati ana al-malik, ninjye mwami. Ibindi ni ukubeshya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ana al-malik, ninjye mwami. Uyu mugabo yabazaga intumwa y'Imana niba hari ikizi kuri ibi bintu. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadith, فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. intumwa y'Imana yarasetse iraseka cyane kugeza ubwo abari bayiri iruhande babonye bimwe mu bishigo byayo. Ariko guseka ni ukuri bavandimwe b'Abayisilamu, tasdiqan liqawli al-hibr. intumwa y'Imana yasetse irimo kwemeza inanashimangira ibyo uyu mugabo yarayibajije. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إيماني تمسم المرنگ والقرآن فقتي وما قدر الله حق قدره. ikibazo abantu bafite nuko batigeze bamenya Allah ngo bamushyire mu mwanya kwiye, bamenye wariwe ndetse bamutandukanye n'ibintu biciriritse babona mu maso yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati innani ana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati mu by'ukuri innani, njyewe, ana Allahu, ninjye Allah, la ilaha illa ana, nta yindi mana iriho ikwiriye gusengwa mu kuri usibye njyewe Allah subhanahu wa ta'ala. fa'budani, niba usari usenge kubera Allah subhanahu wa ta'ala, niba ukora ibada uzikore kubera Allah subhanahu wa ta'ala, niba utanga
utange kubera Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata, kandi ubahiriza isala li dhikri, mu rwego rwo gushimangira ugusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Inna saha, mu byukuri isaha yihe? Isaha y'umunsi w'imperuka. Asaha ismu min asma'i yawm al-qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ati inna saha, umunsi w'imperuka, atiyatun, uzaza, uri bugufi, uri mu nzira, akadu ukhfiha, ariko narawubahishe. Nta muntu uzi ngo umunsi w'imperuka uzaba ryari. Impamvu Allah yaduhishe umunsi w'imperuka igihe uzabera niyihe bavandimwe b'Islam? Akomeza ayisobanura aravuga ati litujiza kullu nafsin bima tas'a, kugira ngo roho zicare zibagirwe, abantu babeho mu burindagizi, bayoberwa iyo bava, bayoberwa iyo bajya, bakore, babarurirwe muri iryo banga. Nta nuzi igihe umunsi w'imperuka uzabera. Hanyuma buri umwe Allah subhanahu wa ta'ala azamuhembere icyo yakoze hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala ati fala yasuddannaka anha, ibigendanye na Allah, ibigendanye n'umunsi w'imperuka, ibigendanye n'ibyo ukora uzabarurirwa, ibigendanye na buri kimwe cyose ukora kubera Allah, fala yasuddannaka anha, ntiyazagira uza ngo akujijishe, agukure ku murongo wawe w'idini, agukure ku gihagararo cyawe. Fala yasuddannaka anha, ntiyazagira ukujijisha. Wowe wicare ushyire Allah mu mwanya ukwiye, ushyire idini ye mu mwanya rikwiye, ushyire gukorera Allah mu mwanya bikwiriye kubamo. Fala yasuddannaka anha, ntuzajijishwe. Man la yu'minu biha, n'abantu batigeze bemera umunsi w'imperuka cyangwa bakawemera, fayastab'iduhu, bakawushyira kure. Hari n'abemera umunsi w'imperuka batekereza kuri kure, bawutekereza bakibeshya ku myaka ya hano ku isi ingana n'isegonda rimwe imbere ya Allah. Iyi myaka bakayibeshaho bakavuga ngo umunsi w'imperuka niba unahari uri kure, tuzaba twarariyeho hehe ryari. Allah subhanahu wa ta'ala ati fala yasuddannaka anha, uramenye ntuzatanga icyuho ngo ujijishwe na bariya abantu batemera umunsi w'imperuka, bataha agaciro ukwiye, badaha agaciro Allah akwiye, badaha agaciro kuzahura na Allah. Wattaba'a hawahu, bagendera ku irari ryabo, irari ryabo hano ku isi, ibintu byose ni kashi. Wattaba'a hawahu fatarda, umuntu akabaho ubuzima bwose hano ku isi atazi Allah subhanahu wa ta'ala, yirukanka inyuma y'isi, ariko igihe kikagera Allah akamubwira ati wari uzi n'ikindi, waranyibagiwe, uranyirengagiza, iriya si uyiha agaciro, ariko iriya si ntabwo ari yawe, ngwino. Allah subhanahu wa ta'ala akaguhamagara ukayivaho. Fala yasuddannaka anha, Muislamu uzi Allah, uzi ubwenge, uramenye, ntuzatanga icyuho ngo hagire umuntu uza agutsindagire mu buzima bwawe, kwisa kujijishe, agutesha umwanya, ejo mu ikaburi uzaba uri wenyine. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Nahl aya 77 aratubwira ati walillahi ghaibus samawati wal ard, ibyo muzi mwabonye n'ibyo mutazi mutarabona, mu biri mu ijuru no mu biri ku isi, byose ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama amru saa, ibigendanye n'umunsi w'imperuka mwibeshaho mugakeka kuri kure, ntacyo biri cyo, illa kalamhil basar aw huwa aqrabu, usibye ko bimeze nko guhumbya no guhumbura imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ibintu byose yarabipanze, buri kintu agishyira mu mwanya wacyo. Bavandimwe b'Islam, dukwiriye kumenya Allah subhanahu wa ta'ala, tukamuha umwanya kwiye mu buzima bwacu, tukamenya iyi si turiho, tukayiha umwanya kwiye. Iyi si kwiriye umwanya kwiye mu buzima bw'umwemeramana. Nibyo kuyikorera, nibyo kuyubaka, nibyo kwishyiraho umusanzu wawe, nibyo Allah arabiduhamagarira, ariko ukabikora uzi neza umwanya w'iyi si uwo ari we. Kullu man alayha fan, ibiriho byose bizayivaho, wowe uzayivaho, uzayivaho mbere y'abandi, uzayivaho mbere y'ibindi. Allah subhanahu wa ta'ala aya zongeye gusorezaho aratubwira ati wadhkur akha adin idh anzara qawmahu bil ahqaf, ubabwire bariya bataramenya Allah, bariya bataramenya umwanya wabo hano ku isi,
ukaryama ugasinzira, ukabona amafaranga arimo arinjira, ukabona urimo urayasohora, ugatekereza ko bizarama, ugatekereza ko bizahoraho. Ntiwari wimenya iyi si uriho umwanya ifite ntuwuzi, ndetse na Allah agacira kuye mu buzima bwawe nturakamuha. Allah ati wadhkur akha adin, ubabwire ubahe amateka inkuru y'abantu ba Ade. Aba bantu Allah subhanahu wa ta'ala yaboherejemo intumwa, Allah yayise umuvandimwe wabo. idh anzara qawmahu bil ahqaf, uyu mugabo muvandimwe w'aba bantu Ad ari we Hud yarabigishije, abigisha Allah subhanahu wa ta'ala وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه, kandi ibyo yababwiraga ni ibintu intumwa zose zasimburanywe ku isi zigisha kwemera Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine, ukamumenya ukamuha agaciro akwiye mu buzima bwawe, kandi warangiza ukamugaragira we wenyine ntacyo umubangikanyije nacyo. Qalu, aba bantu ba Hud ari bo Ad. Ad ni izina ry'ubu bwoko, iyo ntumwa yabo yitwa Hud. Allah ari kutwibutsa amateka yabo kugira ngo tuyamenye, tuyakuremo isomo. Iyi ntumwa irazigisha aba bantu, ibigishiriza Ahqaf. Bagiye kuyisubiza barayibwira bati ajitana litafikana an alihatina, wowe nta kindi kikuzanye n'ukutuyobya, n'ukudukura ku mana zacu gakondo twasanze ababyeyi bacu basenga. Nta kindi kikuzanye kitari ukudukura ku murongo twasanze abakurambere, nk'uko n'undi wari wese none yabigusubiza. fatina bima ta'iduna, niba utabesha duhe ibyo uri kudusezeranya. Wavuze umuriro wa Jahannam, niba uri umugabo wuzanye. Uko bamusubije. Wavuze Allah, niba uri umugabo mutwereke. Wavuze ijuru, niba uri umugabo rizana. Ntibazi uwo bakina nawe, ntibazi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ari kure yabo mu bitekerezo, Allah ari kure yabo mu myumvire. Allah subhanahu wa ta'ala ntibigeze bamushyira mu mwanya kwiye. Barangije baravuga bati fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, niba wumva uri umunyakuri iyo Jahannam uvuga amanywa nijoro yizane. Qal, arababwira ati innamal ilmu inda Allah, ibigendanye n'iyo Jahannam, ibigendanye n'igihe izazira, ibigendanye n'igihano cya Allah, ibigendanye n'igihe kizazira, nge ntabwo nzi ngo ni ryari, ariko Allah wabibasezeranije ntabesha, nimutegereze. wa uballighukum ma ursiltu bih, nge akazi kanjye ni ukubabwira ibyo nahishuriwe na Allah. Allah niba yabasabye kumwemera akabasezeranya n'ibihano, nimutegereze. walakinni arakum qauman tajhalun, ariko mu by'ukuri mbafitiye impuhwe cyane kuko ndabona muri abantu ibyo muvuga ntimubizi, Allah mukina nawe ntimumuzi. Isaha igeze bavandimwe b'Islam, nubwira umuntu uti, nutega umuntu iminsi mwiyobokamana ukamubwira uti iki n'iki gikore n'akazi kawe, Allah arakureba, akabikerenza akagenda, uwo munsi isaha ntiragera. Timing ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, isaha yigeze, waburinde waburi Farawo se? Farawo isaha igeze, muzasome Qur'ani murebe uko byagenze. Karuna isaha igeze, ntabwo ari ukuvuga ngo ni hariya Allah yarabafatiye, byari ibintu by'igihe kirekire. Murebe naba isaha igeze, aba intumwa yabo yigishije bajya kuvuga bakavuga bati ubwo bubeshi bwawe twabuhaze, fatina bima ta'iduna, duhe ibyo wirirwa utubeshesha nk'Imana izadukora bizane. Isaha ya Nyagasani igeze, Allah yarabanje ahagarika imvura yonyine bavandimwe b'Islam. Allah subhanahu wa ta'ala ahagarika imvura, arangije nyuma y'igihe bafite amapfa y'igihe kirekire, Allah subhanahu wa ta'ala aboherereza umuyaga ushyushye, umuntu yahumeka kumva arimo arahumeka umwuka ushyushye. Ibyo ni ibimenyetso by'isaha, timing ya Nyagasani irimo iraza, igihe kirimo kirabasiga, bose ntabari wamenye ibiriho. Allah aratubwira ati falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, isaha nyayigeze muri bwa bushyuhe, muri ya mapfa, imigezi yarakamye,
amariba yarakamye ni umwuka ushyushye bahumeka, buri muntu afite inyota. Bagiye kubona babona igicu cy'umukara, igicu cy'umukara nk'uko wabona igicu cy'umukara mu birometero 30 muvuye aho muri, aho uri ukareba mu birometero 30 mu kirere hirya kure ukahabona igicu cy'umukara. Qur'an iratubwira iti icyo gicu bakibonye, qalu baravuze bati hadha aridun mumtiruna, ntureba ni imvura igiye kugwa. Urekane na wa munyabinyoma wari umaze iminsi atubeshya. Igicu cy'umukara barakibonye mu birometero uvuye aho bari, bakitiranya n'imvura. Barangije bafata umwanzuro wo kujyayo, bafata umwanzuro wo kujya ahantu bari babonye imvura igiye kugwa. Baragenda, bahageze Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati mbega kwibeshya, bal huwa mastajaltum bi, ibi ni bya bindi mumaze iminsi muhamagaza bibagezeho. Allah ati rihun fiha azabun alim, aho hantu bari bagiye kwerekeza niho Allah subhanahu wa ta'ala yashyize igicu cy'umukara. Baragenda bakigeramo, umuriro uturuka hejuru muri icyo gicu uraza bose urabatwika nta n'umwe usigaye. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati umuriro wamanutse muri icyo gicu, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, icyaraho hose cyararimbutse cyose kubera itegeko rya Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, amazu yabo ahinduka amatongo, nta muntu n'umwe uriyo. Allah yarabanje yabakuramo asigara yonyine ari amatongo. Allah ati kadhalika najzi alqawma almujrimin, uko nguko niko tugororera uwo ari we wese wibagirwa akibagirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaba uri kuri iyi si ugasoma Qur'ani ukamera nk'abatayisoma, ukaba uri kuri iyi si ukigishwa intumwa y'Imana Muhammadin uko yavuze ukaba umeze nk'abatarigeze bayimenya. Bavandimwe b'Islamu, duhinduke kandi dushyire Allah subhanahu wa ta'ala mu mwanya akwiye kubamo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وبه نستعين. أمرنا سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي فقد قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين وهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا يرحمني ويرحمكم الله. استووا وتراصوا أثابكم الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك فطر السماوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله رحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العلي العظيم. اللهم صل على